tugambe kigambe emihondano nashe muvuyo omukaruru ntoreke ebyo bintu ebyo bukorwa ebiri kubaho nguko wawayerekere ebiri kurebwa nebitari kurebwa ebiri kuteganisa abantu ninge kubalisa abantu bagira either okurwana physically ninga bagira okurwana mentally ninga bagira okurwana psychologically kugira ngo umuntu tuwagera kushemerwa ninga watuntuzubwa muningo tariye murimu ahabwinshonga yarigera hakaruru atikambe cyo kurebera ebintu nkebe bwiro bwingi no shanga tukuza nko mukaruru no akaruru it is a climax of a process ishaka kutera mukato buti yonti ko mushahiji turi mu climax ya process konka yes konka bitandikire kare no shanga omyaka nke utwatera kanke na gumwe nubwo twatanga ubwo twaheze katera twataho batanga ko intebe kanisa yoko akabiri na mukaga karize kuterwa haza mu gukora intebe kanisa ejo om process ejo numwo intandikiro yo either kugira imihondano ningo butaho kiri kutandika abwemba jombi abwa batebe kanisa na nitwe abukamba batebe kanisa yes kwenda kushimanya usanga umuntu atebe kanisa kunabaye ninza kwesimba nyiteka tekero kutebe kanisa abantu banje kubagira ngo nyenda kakaruru ko businge kundabe nyenda kwesimba nyiteka tekero ngo kuna kwangurwa ncyakira ubu nari yo kwesimba then iyo urukwenda kutera karuru mu process ejo no chimanya ngo umuntu okwenda kutera nabasa kusingwa chimanya ngo umuntu okwenda kutera nabasa kusinga so it has to start with the mind enteka yawo mu mutwe ito intuichiriza ngo buri kimwe cyo kwanoza gukora nibanza bakiteka utakachikozere chikwiza bwiza so ito kwenda kutereza imbera yito itereza utafuteka kutebanza twatereza imbera eyo mutwe enteka yawe yateka ikintu kitakire nicyo yagumisa mukakora